Todos somos Ramiro. Con este lema, os traballadores de Ence retomaron as mobilizacións convocados polo Sindicato Comisións Obreiras. Ao redor de 150 persoas percorreron as rúas do centro de Pontevedra. O punto de partida foi a praza do Hospital Provincial. Dende ali a comitiva trasladouse a súa primeira parada, o Concello. Diante da sede de Michelena 30 reclamaron ao alcalde que retire a denuncia contra Ramiro Cerdeira, o traballador, pro que a Fiscalía pide un ano de cadea por patear o coche de Miguel Anxo Fernández Lores durante o peche no Concello do mes de marzo. La Fiscalía ha actuado como tiene que hacer porque es su trabajo, pero no hubiera actuado si no se hubiera presentado denuncia por parte de la Alcaldía de Pontevedra. Hoy todos somos Ramiro. Hoy se lo vamos a decir al Concello de Pontevedra y al alcalde de Pontevedra, que hoy no solo es uno el que está imputado, somos 5.000 Ramiros que le vamos a decir al alcalde que basta ya de ese acoso en contra de todos nosotros, que nosotros no somos Ence Borroca, que nosotros somos trabajadores. Pasando un poco mal porque me quieren poner como un delincuente y no es así. Y el alcalde está contando mentiras porque quien puso la denuncia fue la alcaldía de Pontevedra. Y nada, estoy un pouco fastidiado porque claro, quedé yo solo, éramos 13, esta es unha persecución hacia a mi persona. Pola súa banda, dende o goberno local negan que a denuncia contra Cerdeira apartado o alcalde ou do Concello. Insisten en que o que se remitiu ao xulgado foi o atestado da Policía Local e que a Fiscalía decidiu actuar en base a este documento. Tamén aseguran que Fernández Lores fora a declarar no xulgado en calidade de testemuña, non de acusación. A manifestación remataba a escasos metros na subdelegación do Goberno. Ali tiñan prevista a segunda e última parada para reclamar a convocatoria da mesa de diálogo. Unha xuntanza que tería un único punto: tramitar a adscrición dos terreos que ocupa Ence en Lourizán ao Porto de Marín. Que haya voluntad política para que eso se pueda proceder y poder pasar de una situación jurídica administrativa que nosotros estamos en terrenos de costas a ser simplemente terrenos de puertos del Estado para continuar nuestra actividad aquí, que es lo único que queremos. A protesta desenvolveuse no marco dun amplo dispositivo policial. De feito, do lado da subdelegación do Goberno contábanse ata 5 furgóns da Policía Nacional. As cousas, a manifestación transcorreu sen incidentes.